सन मयूंग लीटर लुपा मरी पीदुना लेरगानी छत्तीसगढ़ लेरिबा कांग्रेस लेंगाक असिगी मखादा लमदमदुदा कुमई अमा ओइरिबा हरेलीगी नुमित जुलाई 14 सन मयूंग सिंह लीटर लुपा मरी पीदुना लेरगानी हाइरे पाव असिना हाई गिदानिया योजना फ्लैगशिप स्कीम असिगी मखादा सन मयूंग सिंह असि लेगदबने स्कीम असिगी मखादा संथी सिंह लेबसु चही अनिरोमगी ममांगदगी हौखिबा लेरे स्कीम असिगी मखादा स्टेट अदुगी लेंगाकना सन लोइरिबा सिंह अमदे ऑर्गेनिक ओइबा मवोंगदा लौ उरिबा मियोय कयादा कानाबा पीनबा पांदम थमले अहानबा फेस की ओइना सन मयूंग सिंह असि डिस्ट्रिक्ट कयागे गौथुआन अनि अनिदा लेबगी थबक सथगने गौथुआन मैनेजमेंट कमिटी की मियोय सिंहना सन मयूंग सिंह असिगी लोकल लेवल की ओइबा ममल लेपकने अदुबु एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट की माइकैदगिदे यामद्रबदा लीटर लुपा मरी ओइगदबनी हाइना खंगनखिबदी लेरे थबक असिबु माइ पाकना पांगथोकनबगीदमक हरेली कुमई ममांगदा मथौ ताबसिंग लोइसननबा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर सिंगदसु खंगनख्रे कलेक्टर असिना सन मयूंग अदु तिलहाट हिदाक अमदे नेचुरल लिक्विड फर्टिलाइजर ओइना सेमनबगी मतांगदा सेलेब ग्रुप की मियोय सिंगदा ट्रेनिंग पीबगी थौदांगसु सिनखे स्कीम असुगी मखादा हौखिबा चही अनिदा छत्तीसगढ़ लेंगाकना संथी केजी द लुपा अनिगे चांग द लुपा करोड़ चामगा यांखैरोम की संथी सिंग लेख्रे लेख्रबा संथी सिंग अदु तोंगान तोंगानबा सेलेब ग्रुप सिंगदा सिनदुना बर्मी कंपोस्ट क्विंटल लाख कुन हेनसु पुथोकपा ngamkhre हाइना पाव असिना मखा तारे कोविड नाबा मियोय अमा लेखिद्रे नौना मियोय 40 पॉजिटिव ओइरखे एक्टिव केस 563 यौख्रे वैक्सीन कापगी चांग वांखलकले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर ngaakpagi mamidi tadre मणिपुर कोविड-19 की फिफम सिंथानिंगाई ओइना फगलुरबा मतुंग जुलाई अहानबा चयोलदगे पॉजिटिव ओइबगी चांग तपना तपना वांखलक्तुना एक्टिव केस लैबा लायंगलिबा मिगी मसिंग 563 यौख्रे मियामदा कोविड लाइचेद असिगी अकीबा फाउनरकपगा लोइनना वैक्सीन कापगी चांग वांखटले जुलाई 19 दा मियोय 10,419 वैक्सीन कापखे कोविड-19 की मरी सुबह वेब लाक्तुना नोंगमदा मियोय 40 चांगदा पॉजिटिव ओइरक्लबा मतम असि फाउबदा मियाम तिनबा मफमदा मार्क्स उपा कैथेलदा पोट योलिबा मदे लैरिबा सिंग स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीडियर SOP ngaakpagi mami tadre लाइसेट असी लैतबगुम कोमथोकपा उरे लम कोइबसिंगी पंथुंगफमसिंग थिंगजिलगने हौखिबा नुमित खरनी असिदा कोविड-19 पॉजिटिव ओइबगी चांग हेंगलकलिबासी येंगलगा लमदम असिदा लम कोइबसिंगी पंथुंगफमसिंग थिंगजिननबा थौरांग पाइखतख्रे टूरिज्म डिपार्टमेंट की डायरेक्टर W इबोल नथोकपा चेरोल दहाई कोविड-19 संदोरकलिबासी लाक्सनबगी मिंजेंगदा मणिपुर लम कोइबसिंग चंगलकपा मदि मणिपुर की तोंगान तोंगानबा मफमसिंगदा लैबा पार्क वाटरफॉल टूरिस्ट रिजॉर्ट होटल अमसुंग रेस्टोरेंट गार्डन हेरिटेज साइट लाइनिंग मरी लेनबा मफमसिंगदा लम कोइबा खुदिंगमक अथिंगबा थमले कोविड-19 की फिबम फगलक्त्रिबा फाउबा अथिंगबा सि चनगनी हाइरे लौखलिबा थौरांगसिंग असि मियामगी याइफनबगीदमक्तनी हाइरे टैक्स की अहोबा मेंखनबा GST हेंगतखिबने निर्मला सीतारामन हंदक लैबाक असिदा पोलम अमदे थबकसिंगी GST वांखलक्लिबासे लैबाक असिगी टैक्स लौखटपदा अहोबा कया मरुम लैरिबासि मेंखनबा होनबदनी हाइना यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन न फोंदोखरे मणिपुर की इयोंग फी मालहनबा मपान की फी सिंग मई थाखरे मणिपुर की इयोंग फी की मतौ तमदुना साबा मपान लमदगी पुसिलकपा फिरोल सिंग महिरोय लुप तरुकना फागलगा मई थाखरे वांखै मैहौबम लंपाक मनाक्ता लैबा वांखै बॉयज जूनियर हाई स्कूल दा लैबा स्टूडेंट यूनियन ऑफ कंगलैपाक सुकी ऑफिसता ngarang nongthil thangal amade pauna kaithel महिरोय लुप सिंग एमसु MSF देसाम KSA एम्स अमदे सुकी थौमी सिंगना फागलकपा फिरोल सिंग मई थादुना मांगनखिबने महिरोय लुप तरुके महुत सिल्लदुना लाइस्रम अथौबना पाउमी सिंगदा हाई मपान लमदगी मणिपुर की इयोंग फी मान साबा फिरोल सिंग पुसिनबा यारोय हाइबा अखोइना मांगजौनना मीडिया की खुथांगदा फोंदोखरे अदुबु अखोइना थमजकीबा वाफम अदुगी मायोक्ता ललोलिथिक तौबा मियोइसिंगना मखा ताना पुसिनबगी थबक तौई हाइबगी पाउ फंगबदगे था असिगी तरागा मंगादगी पाउना अमदि थंगाल कैथेल सतुना फिरोल सिंग असि फागतपने लमदम असिगी टॉप टॉप मसक अमा ओइरेबा इयोंग फी योखतपदा अमदे फिसाबी सिंगदा फी साबदा चंगबा पोलम सिंग अहोंगबा ममलदा फंगननबा गवर्नमेंटना होटनगदबनी हाइना महाकना मखा ताखे मोरेदा मी 15 डेंगी पॉजिटिव ओइरे फोगिंग चथरे इंडो म्यांमार बॉर्डर टाउन मोरेदा नौना मियोय 15 डेंगी पॉजिटिव ओइबा थेंगनबदगे फोगिंग तौबा याउना सेक्शन थौरांगसिंग लौखतख्रे ADC बिल 12 सुबह मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की अनिसुबा सेशन नोंगजो मिफम था असिगी 15 दगी फमगदौरिबा सिदा ADC बिल हाइरगसु खंगनरिबा
Manipur Hill Areas Autonomous District Council Bill 2021 putoklaba yare. Thazaba yaba paugi likhun amagi matungina bill ase handaki session asida nauna hapsingadaba amade laukthokadaba khara darkar oiba maramna select committee da thadaraba yare. Ningsingba yai Manipur Legislative Assembly gi Hill Areas Committee na Manipur laingakta mamang sahigi August thada bill ase Assembly da putoklaga pass tawbinaba pikhatkibane. Draupadi Murmu na mai paklagani thazabaga loinana BJP Manipur Pradesh na numit marini supna harau tayamba phongdok na thaurang taukhre. Ngahan India ki President Mikhal gi damak bot thadaba loikhre. Tha asigi kunga mathoida bot masing thiraga ne. Bharatiya Janata Party BJP Manipur Pradesh ki oinade India ki common candidate Draupadi Murmu na soidana mai paklagani haiduna numit marini supna palan tauna basem saba loikhre. Minister Awangbong Newmai na Makwam Rescue Operation ki phibam yangsan khre ngasi numidang wairam phauba sathaki gadawre. Relief and Disaster Management Minister Awangbong Newmai na tamthiba landslide thokiba None district ke Makwam village ta satuna hojik sathariba rescue operation ki phibam yangsan khre. Ngarang minister na mafam aduda yangsan baga loinana rescue operation adu ngasi numidang wairam phauba sathaki gane madugi matung review meeting ama pangthoklaba matung kari tawba yabagi haibadu khanagani haina phongdokkhre. Ngarangi oina miyoi amatagi haksang phangba ngamkhide khudong thiba thokdok aduda laikhidraba miyoi yangkhai ga taruki haksang phangba ngamkhre adumoina mak miyoi manga gi haksang de phangba ngamdana laire landslide thokiba numit kunni suba phawbada leptana rescue operation sathaduna lakle. Makwam landslide area yengsiluraba matung None district office ta review meeting ama pangthoktuna haujik oiriba phibam adugi matangda khanakhre. Ngarangi mifam aduna rescue operation adu ngasi numidang wairam phawba chatharaba matung lepnaba warep lauke. Adumoina maksap saba warepti Manipur gi Chief Minister ga unaduna khanaraba matung lawgani haire. Class 10 tamliba lairaba imungi mahiroi singge lemna coaching camp pangthoklaga ne so mating leiba mahiroi puthoksi haiba pandam ge makhada Student Union of Kanglaipak sukna khudong thiba taraba leita lairaba mahiroi singi damak class 10 gi foundation course ama lemna tamalagani haina laukthokre. Ngarang wangkhaida leiba Lupa sige office ta pangthokpa paumi singa unaba mada Lupa sige HRD secretary Gyanagar na mairakpam na hai Lupa sina tola taraba mahiroi singi oiba class 10 kariba singi foundation course ama pangthoklaga ne. Hai riba coaching ase mama mapa animak laikhidraba mama natraga mapa ama laikhidraba amade lainga ki school khakta tamba mahiroi singna yawba yabagi khudong saba pigane. Lemna coaching chathaba se chahi asigi August amadage hauna basem sare. Coaching asi yawningba mahiroi sing Student Union of Kanglaipak suki office tage form lauduna tha asigi kunmanga fawbagi manungda mathaki criteria sing suba mahiroi singna form pisin gadabane. Lemna pangthokodoriba coaching class asida lamdam sigi saknairaba oja sing amade khanghairaba miyoi kayana takpi tambigane. Imung manunggi laita lairaba na maram oiraga amade khudong sadaba kayana maram oiduna mahi tambada awaba mayong nariba mahiroi singidamag sukna matam chupada Mayung yaduna thengnagane makhatana asigumba kaya asida mateng pangnabagidamag thonglauna hangduna leire. Coaching asida supnatagi mahiroi kunthra khaktamak lawgane loinana ahanba lakpa mahiroi singda hana khudong saba pigane. Miyamna su asigumba khudong sadraba mahiroi sing leiba thengnabiraba amade khangba yawrabadi mahiroi lupasida pau phawbida u haina sumhakna makhatana phongdokhe. Phase 9 na single use plastic thingnanaba thaurang paikhatle. Azadi ka Amrit Mahotsav thausil hena mapung phananaba amade makhal kaya gi pollution thingnanabagi saruk ama oina Manipur laingakna thokiba order amagi matungin na July amadagi single use plastic thingba haukhre masiga loinana tongan ba district singdasu district administration singna sinduna phase 9 na plastic ki polum sing thingnanaba thausil paikhatpa haukhre. RIMS Advanced Molecular Diagnosis Center hangbagi ayaba pirakle Professor A Santa State asida missing yamna naba thengnariba lungs amasung breast cancer lying nabagidamag Indian Council of Medical Research ICMR ge Diamond Project ki makhada Advanced Molecular Diagnosis Center ama RIMS ta hangbagi ayaba pirakle haina RIMS ki Director Professor A Santa na phongdokre. Mathak thongba singna ACR ididabadagi employee kaya marum promotion ki khudong chaba manghal le. ACR iramdana deputation satkhriba sing unarunaba sel khaina raga Delhi da chana daure. Manipur lenga ki loisang kaya marumda mathak thongba officer sing na makha thabada leiba employee sing ge annual confidential report ACR ibidabadagi masing yamlaba employee sing promotion ka ba yapagi khudong chaba mangal le. Deputation satkhriba officer sing da ACR ihaluna bagidamag employee sing sel khaina raga Delhi da chana daure.
इंडिया की अनीसुब मोंकी पोक्स की केस अमसु केरला दा थेंगनरे इंडिया की अहानबा मोंकी पोक्स केस अमा केरला दा थेंगनख्रब मतुंग अनीसुबा अनाबा अमसु स्टेट असिमक्तदा थेंगनरे हाइरे किडनैप तौखिबा ड्राइवर हैंडीमैन थादोरकले हौखिबा था सिगी तरागा मंगादा लालोलु जलियांगरोंग यूनाइटेड फ्रंट JUF फैक्शन गे कादर सिंगनी सिंगनबसिंगना सेल की डिमांड किडनैप तौखिबा कासार गे कालिंगरदगे ड्राइवर बिलाल अहमद सही निफुगा मापन अपोकपा लेखिद्रबा अब्रावती अमसुंग महाकी हैंडीमैन तयाल उद्दीन सही कुलुमदोय अपोकपा सोनाहौर अली जलापुर तेरापुर कासारबु ngarang numidang athengbada pung 12 rom tarakpada thadorokle haire lemna paramedical tamhallaga nei Saina Institute Medical Science SIMS na sel amata tinghandana mahiroi ahum khangatuna paramedical tamhanana bagidamak village committee progressive committee BCPC Manipur ge chairperson Albas na SIMS ki director Dr. S Kumar da mahiroi ahum ge document khusina khrai no visitors day chief minister secretary tami changba madde CM unabada thingba leigadaba numit laukthokrai Yumsa kaisa numit po no visitors day haina laukthokpaga loinana numit asida kanagumba matana secretariat asida changba madde CM unaba yararoi thausil asi chief minister na lainga ki thabak thoram singda hena pukning sangba ngamnana ba paikhat pa thorang gi saruk ama nei mamangda akaknaba matam leitabana CM na lainga ki thabak thoram singda pukning sangba watpage mami taramba do akaknaba numit thamduna laiwa ki thabak thoram singda mijeng sangba ngamlaga nei thausil asibu miyamna sogat piu haina CM secretary na thokpa cherol amana phongdorok le BJP dagi suspend taukraba spokesperson Nupur Sharma hananaba Pakistan dagi India da lakhiba ma BSF na phare aroi bada tabiri bapum namak po thagachare